hayakubali. Shida iko wapi? Mbona neno la Mungu linasema tukiambia matatizo ondoka, yataondoka, tukiambia kifanyike kitafanyika. Tatizo liko wapi? Shida iko kwamba imani zetu bado zingali na changamoto. Rafiki mpendwa ambaye uko hapa na unanitazama, sikiliza. Mungu anatuhitaji, Mungu anatutaka tuwe na imani isiyoyumba, imani isiyo na mashaka, imani ambayo imejengwa kwa Kristo, imani ambayo misingi yake imekitwa kwa Kristo, imani ambayo haiyumbishwi na upepo wowote, imani ambayo haiyumbishwi na maneno ya watu, imani ambayo haiyumbishwi na mama, haiyumbishwi na babu, imani ambayo haiyumbishwi na mchungaji, imani ambayo haiyumbishwi na yeyote, imani ambayo imesimama kwa Kristo. Haleluya! Ukiwa na imani hiyo, sikiliza, neno la Mungu linasema tutaiambia milima ng'oka, milima toka, itaondoka. Lakini Biblia inamaliza kwa kusema, mstari wa 21 kitabu kile cha Mathayo sura ya 17, kwa namna hii haitoki isipokuwa kwa kusali na kufunga. Kuna mambo mengine rafiki yangu hayatafanikiwa mpaka utakapofunga na kusali, mpaka utakapoomba na kufunga. Jifunze kufunga kwa ajili ya matatizo mbalimbali. Jifunge kufunga kwa ajili ya familia yako.